إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kiyen kai adarstani manto nagina ikapat askanian so at-taqsim الثاني للفعل nagina ni insyaallah subhanahu wa ta'ala pumagun sa indano agyang kanan na التقسيم الثاني للفعل. So tigyan kem bagi-bagi ay kadua o galabok. Ang darso arabi ikapat kanya na dars tanong. تقسيم الفعل باعتبار الصحة والعلة. So kem bagi-bagi o fi'al sa may sabab o di na makapantag si ko kibibilang yan kiitong nun si ko katitagumpya nagugyang kutwa kasasakit giyang kai agalabak na adnap tiro na agalabak asasakit na adman agalabak asasakit na adman agalabak at tagumpya. Anto na iptiroon agalabak natagumpya ago anto na igalabak tiroon agalabak asasakit. So galabak na ada na sakit yan at lotimana batang si iko pakasal yan sa knabalawan. Sa kanya nagyang kutuwa alif na pad sa kanyang batang apanyakit o galabak si iko pakasal yan. Ikadua naging kutwa batang awaw. Ay ikatlo naging kutwa batang ayah. Naginan at lokiman naginan ahruful illa mga batang apanyakit o galabok. Iman to naging kutwa paganudan tanong puging kutwa pumagusain tanong ipantag si ko kem bagi-bagi yan kem bagi-bagi o galabok. Ipantag si ko katitagumpya naguging kutwa panyakit na min bagi-bagi skanian sa dua bagi. Skanian susabtero na sahih agus kanian agugyang kutwa ada na sakit yan. Titagumpia agugyang kutwa kalimah ada na panyakit yan. Al-mu'tal abtero na sahih na skanian dadin ma khalat usuluhu min ahrufil illah da matatagu si ko pakasalian na isa buku pakasalian abas kanian mapad sa gingoto batanga harful illah nakate aging kaya as-sahih na min bagi-bagi mambus kanian sa talo pero na salim ag al-mudha'af ag al-mahmuz ay pero na salim nasunganin ada matatago si ko pakasal o mga batang yan harful illah ago daam lagi dun o di na daam matatasdidun ago daam matataguro na hamza ay ibarat yan na kataba jalasa sabaha nalango na na daba si matatago harful illah ago dabon mudha'af ago daam lagi dun ago da hamzon nagititiroon al-fi'lu sahih as-salim titagumpya aging kaiya mga galabak kataba ni surat jalasa niyuntod sabaha lumyangoy nangon na para si ko di mga dadarpa asa kataw ang mga maan. Ikadua naging gatiroon na al-mudha'af. So mudha'af nas kanya naging kutuwa ada na lagi si ko pakaasalyanum ay mana nasuduti man abatang sagyang kutwa pakasalian na adnam lagi dun sa isat timan sa timan na susunyan na dua mambuka klasis wal mudha'af apaganayron na mudha'af kanian athulathi
Mana na melagi anam lagi dun abatang atlo timan mga batang. Nagi lagi daging kaya madda, nasumadda, namlagi adnam lagi dun sa batang kaso dal. Na ipakasalaya na madada. Gin kaya madda, madada. Na initas din si kubasa Arab na di ka pa kay kalilid na basta makatundog suduti man abatang amlagid. Na sama no to na di pa kates di dan suduti man. Na ginito inikidiyon para makakampat kamlagid mo. Na initas di dagyang kutuwa. Paganay si iko'y kadua na mimbalo ya madda. Mana madda na binintang yan. Lagi din mo na sumarra. So sentan sa ginya madda na lagi din mo sumarra, sumarara. Na piatis di dagyang kutuwa man batang na mimbalo ya marra sa mauto na mimbalis kanyan al-fi'l as-sahih al-mudha'af at-thulathi tulatiman ibatang kanyan sahas kanyan dititiro na al-mudha'af matatasdid udinad nam lagi dun batang ay man marra na sumyagan ikadua klasyo al-mudha'af na surubai ay man rubai na pati man ibatang lagid uzalzala agu damdama. So paganay agusoy katlo namlagid sa buntal. So ikadua mambu agusoy kapat namlagid sa buntal. Naginan itiro na al-mudha'af ar-rubai. Zalzala mana zalzala na kiyoyong yan, kiyokugyan, kiyorkugyan. Mana damdama na kirarangitan. Ikadua na al-mahmuz ibtiro na al-mahmuz na sukat tatagun sa hamzah nang barang-barang mambuab kadar paano hamzah adno to hamzah asipu kadar pa sa giyang kotwa paganay niyan nagitibtiro na al-mahmuzul fa adam man to asipu kadar pa sa iko lembak yan nagitibtiro na al-mahmuzul ain na adman to asipu kadar pa sa giyang kotwa ikatlo nagitibtiro na al-mahmuzu al-lam. So al-mahmuzul fa na si matatagos si ko paganay niyan nagidu amara na manaw amara na sumiyugo miyanunugo na skaniyan nasah skaniyan ugaid na mahmuz da harful illaw kaya bu matatagon naging otwa hamza lagi daging kaya amara ikadua na so matatagos sa giyang otwa lumbak yan lagid usala lagi titiron as-sahih al-mahmuzul ain saala nangingisa o di inamya mga ni makapmanong no to ikatlo na sumuham sa na si matatago sa giyang utwa kapusan niyang ingat ikatlo batang lagi daging kaya karaa makapmana sa miyatiya sumutal na ibtiro na mu'tal na makana ahadu usulihi harf al-illa miyabaloy tigyan so isa ko mga batang niya mga batang apakaasal yan apad si ko harful illah o di waw na ya o di na alif amin bagi-bagis kanya naman bu sa al-mithal al-ajwaf al-naqis al-lafif na ayabtiro na al-mithal nas kanyan mu'tal sasakit so paganay niyan ibarat o wa'ada wathiqa yabisa asi matatagos siku mga paganay niya nagyang kutuwa panyakit yan inagkibti sa al-mithal ay sabab pakibtiro sa al-mithal na sudika tisrifa saging kay mga galabok na lagid kanyan buo di ka tisrifa saging kaiya salim o di naging kaiya as-sahih ino to kada kilbat saging kaya mga batang yan si kudiw di katasripa na lagid mambu mga galabo ka sahih ada kalibat si kudiw katasripa si ko al-fi'lul madi nagitikad turun sa al-mithal makasasabindas kanyan si ko as-sahih si buto ko fi'lul madi na lagid ang wa'ada ay mana wa'ada na miyagid pusada migay sa kapasadan migay sa diendi ay mambu wathiqa na naging wathiqa na sumyarig udi naging watwa nag-trust iti mana magpiro ito wathiqa
yabisa mana yabisa na miyamara kiyamaraan. Ikadwa naging kaya al-ajwaf, sesakit. Na so al-ajwaf na si matatago sa panyakit yan si kulumbak yan. Lagi daging kaya ibarat o kala so panyakit yan na si matatago si kulumbak yan na kanya so alif ba'a koto lagi din mambu aguging kaya sama. Na inukap tu isa al-ajwaf kakagya si matatago si ikulok yan naging kotwa harf illan yan. Mana al-ajwaf na sisimba qala koto so harful illan yan si salok mana qala na pitero yan lagi din mambu na suba'a si matatago sa so harful illan yan si salok mambu maanan yan na mipasa sama mipuasa. So al-mu'tal naqis. So al-mu'tal naqis na si matatago so harful illan yan si isa kapusan. Lagi do qada, rama, da'a. Inukubti si inus kanyan kubti sa naqis. Aya sabab pagkibti ron sa naqis na adnab ko maamasa aging kay mga huruful illa si isa aging kay kapusan yan napkibur. Nagiti isa sabab kibti ron sa naqis. Lagi dagyong utadi niya ni kambalo ya fi'lul amr mufrad. Taro qada yaqdi iqdi napkedo nagyang kutwa harful illan yan sisa kapusan lagi mambu na rama yarmi irmi lagi mambu na da'a yad'u ud'u na pingi bubu nagyang kuta mga huruful illan yan udi nagira kaya suldan alam lam yaqdi so mudari yan lam yaqdi napkibu nagyang kutwa yan nagyang kuta harful illan yan lam yarmi kibu mambu nagyang kuta harful illan yan lam yad'u kibun mambu ging mutwa harful ilani nagiti kabtirun sa naqis ay mana naqis na kurang. So qada na mana qada na kumyukum rama na miyana odi na miyatak odi na paminimbak da'a makapmana sa miyanolon odi na miyamangni odi na miyangimbitar. Ay amuri puri na al-lafif ay tiro na al-lafif Nagyang ko tama ka sa sumbur suduat timana harful illah. Na ulis kanyan al-lafiful makrun na al-lafif al-mafruq. Makasusumbur ugay na al-makrun makandi dekat giti mana al-makrun. Na pag ilang kaging ibarat yan naging ikaw agunawa na panglindin makapagubay agyang kutwa harful illah niya nagiti kabturun sa lafif. Ay mana lafif na makasusumbur. Kawa na mana kawa na miyamirinsa nakoto sa harful illan yan saging kutwa dutiman si kukapusan yan aswaw aguging kutwa alif maksura lagi din mambu na sunawa na mana nawa na miniyat sumambu so al-lafif al-mafruq naskan yan agiyang kutwa waliyah udi ina waqa sa mauto na makandi dekat agyang makambubelag yun kaya al-lafif al-mafruq na makambubelag sa harful illan yan mga batang panyakit yan si kupunan agusi ko kapusan nakapagaltanan silan abatang nagitigit turin sa makasusumbur sa harful illan yan ugaid na makambubelag sa kapagaltanan silan dataraging kaya waliyah ay mana waliyah na dieto miya tumindu sa dato waliya Zaidun Muhammadan dieto Zaid si Muhammad upman ugiro ka wala ay mana na ngitas na kaging kaya lam saya na alif maksura aging kaya kapusan yan ay miyakap maana sa wala at yundug yan imam bu waka na lagi din mambu so waka na makap maanas kanyan sa luminidas gitu ronong kinwasoki wakina ya Allah ya Rab makalidas sa kamingka gitu waka yaqi mana waka naging mutwa nya maka lidas sa satano buto bisa dieng ka saging kay mapunto ka osentano naino ka kapakay apri-pripit na ka so kapu matinigang kaun si kapu mausya tanoron kagi napti pasalin tanubo si Korea masa sa satano buto bisa dieng ka saging kay ya pambagusitano sa panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala kasabutan niyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلهي وقفت دموعي تسيل